Hey, what's up? What's up? It's Boy Bargain again. And welcome to my episode 3. Okay. Wagabaing Atay. Okay. Karon kay social distancing man. Lisod yun kayo ka mangita o kay istorya labi na kay dapat 1 meter gyud ang inyong kalagyon. Mo na nga Bay! Asa talon bay? Oh. Ato ta kisano? Bawal sa doog ka ng na i-back ride. Kanina lang mo i-back ride. Sa istorya man ni. Okay. Bay asa man karon bay? Oh. Kuha palita ganon palita og sudan na to kay mana? Tubag po. Okay, ano to? Ayaw sa kay Imo? Ayos, 1 meter. Stilan. Gahe yun mo gulo ba nga. Karon bawal yun na og inom pero mainom ko. Oh, palihog ko og butangan na. Alami kayo. Oh, mao na to nga bawal man ron nga social distancing man lagyo man. Shata pero mao ni sa tong gamiton ha. Mao ni kita tawag og distance straw. Okay, awan na shot dia. Mana? Uy, Kats, kumusta? Ay, ops. Layo kay social distancing daron. Ay, Mustafa. Kamusta? Okay, brad. Okay. O mo na siya gamiton og abi pa naman di na ta managad kay social distancing lagi. Mo na siya gamiton na to para nagad gyud punta ba labi na sa mga fans ba diha ba. Waga ba Atay. Kats, nakoy istorya mo? Oy, asa diha ra ka kay social distancing lagi ron gahi bag oy. Oh. Yes, story. Pero na din ha. Asa ko kapalitan na Di ba likurban mo ron? Nada ilakuan. Okay. Waga baig. Atay. Kats, punta tayo sentral, tapakas tayo tumbling. Sa'yo motor mo. Oh, may masing tawanan eh. Tara, sundin na si Joseph. Oh. Okay, mas ya. Apay tiram ng bling, uy. Bay, sip, apay tiram ng bling ng banana ba? Ha? Apay tiram ng... Katubang imong... Kuan ba ng... Katubang imong tumbling ba? Apay tiram to. Magpatulog ka? Magpatulog ka? Oh, saan mo ito nitulong? Katubang imong tumbling nga, kuan. Yung, Sige. yung pagento? Oh, ba yan na. Kailangan mo lang. Yung sa gento. Buang mo, pero nasa mo na ni mo. Nga, naggunit-gunit magagingana. At tayo pang ubo man mo. Okay, maora to og daghang salamat. It's Boy Bargain again. Og una day ko mahuman, mo shout out day ko sa taga Virginia Incorporated ha nga akong makauban sa trabaho ni Rinan og ni Boss Jimer Altihar. Okay, waga bae og ayaw mo og kalimot og click subscribe. And it's Boy Bargain again. Out.